Hei hi akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu TC lan mon kima. Tourism Awareness Week 2024 chuni min khan Tourism Minister Pilarin puina hong. Special Court NDNPS Act rokacheng noi som ni palit chuang ru chuak tu ni nge yarin lel mi pakatan man thu. Aizawl SP Rahul Alualan Chanchin bumi te afir. Prime Minister Narendra Modi an voin chokmada som pakathian akasvani kaltanga mi puite hne na thu asoina hun man ki bat program amang le don. Paris Olympics 2024 Australian gold medal la tam berin ma ala ruai. Tourism Minister Pilarin Puin Nimin Khan Tourism Awareness Week 2024 chu Aizawl Millennium Center kota ahong. Pilarin Pui chuan Mizoram chunga tourism timason tu chuan achunga cheng mi puite an poimo atia. Tourism mason theina tam tak alom thu te tourism chungchanga riluput mangle adon sondana po mason tlan apoimo ati thu te asoya India ram chukhovela mi sing tam na ber ani wangin tourism ngai tu hian rampol mi kher be seitur ani lova ramchung mi atang rigot po in tourist thanem tak Mizoram in amutheya mu po alo muto thinani ati Tourism Department Secretary Dr. La Rosa point hu soin khualin te duat anni chuan Mizoram nom zia zau zokin an puang dar zel donani atia tourism timason turin sokale department in theito pan chu thu asoya hetu irwal hian ramchen khatin khualin tamlu tukwang har satna anto te frereng chunga pim khurin tlinto kang zela malak atul thu asoi nimin atanga thathar okas ni thum thleng Tourism Awareness Week man chung hian Tourism Department chuan Tourism for all ti thupuya mangin tourism chungchang in zirti na te khothan big te tan in ti siak na le talk show mangte khwajin mi te lo chhon dan tur in zirti te in hun an mangdona local cable TV ranga te talk show nei anianga rural tourism workshop buat sain tourism village competition te nei ani bok anga hein ti siaka hian khothan big pariat sailam biate sairang sangaw aibok bak tong buang puile ral wong te antel dona heng baka hian Mizoram pumpuya tourism chungchanga mi puite hriat tur poimo inziana pamphlet sem anianga zinkong khokar le tourism hun ranga hoarding tar ani bokang Assembly Speaker Pulal Biak Zaman Tramdila Contour Heads Raw Farming Program min khana man puya he huna hian mi za paruk te nena tran puina lan ani Pulal Biak Zaman chuan Mizoram chu tlangram ani awangin leilung arluang ral chaka leitha ain chek home le har awangin khovel mundang ram rem le Aizawl te ain ale tam takin hum hal a hau tak zok atia Contour Heads Raw Farming manga le thakal ral lo theiang pera leilung man tangkai le chu mi hring le nung cha te dam ko chuana na ti mak mo ani ti soin mi hring te nun na atan cho thar chua theina tur leilung mamo ani atia leilung kal ral tam lo le hlok sia thai thar dan le ram leilung pian mang mil tur Forest Department ten an mang tangkai thiam chu fak om matia ram ngo le leichunglang hang tha te hum hal tur hian department tha chakna ringot atok zolova mi zong an poimo ani speaker chuan atia abik taka huan lo ram nei tu te poimo zia soin integrated management plan of Tramdil wetlands nuaya than to chung ko jathum som pariat le la than tur an vain chung ko janga som thum ten ani na ang taka an kalpui chuan leilung hum hal le thai thar lok konga sai tual le a chevel hong dot tham ani don ati Tramdil Wetland Monitoring Committee nuaya hian sai tual sifa tual bung le dil khan khuwa te omin anni hian balha le la khui theian chinga he baga hian Tramdil Integrated Management Plan nuaya farm based and skill based micro enterprises atangin chungko za somnga in tan puina andong to bok Lai Autonomous District Council LADC ZPM MDC panite MDC anni na hli sak anni lo na chan tu soifia tura LADC chairman in a hriat tir chu High Court in kaldan pa ngai kal turin thutlu huna siam LADC MDC pakua te chu zu ni som ni khan ZPM party alom luan nia heng zinga pani chu independent MDC anni heng independent MDC pani pu LR ding lian a chin zale pu en zangu ra te chu LADC chairman pu VL mu kan
tun thani som patni khan LADC dan ding lai angin political party an zom wanga MDC an ni na hli sak an ni lo na chan tu soifia tu ra hriat ti na pe in tun thani som pariat thleng khan in soifia da hun na pe a MDC pani te hian hun bitiam chung hian an changa longtlai AOC veng bial tu MDC pu LR ding lian a chin za in longtlai kan correspondent a hrilan chuan in soifia tu ra hriat ti na an mu nuwa High Court an zual kova Gauhati High Court Aizawl bench chuan an zual ko na chungai tu ngalin MDC an ni na hli sak le hli sak lo chung changa LADC chu ma la lova anom dan pa ngaya turin ati ani hemi hmalam hian MNF MDC puke rekung chuan ZPM alo zom towa hemi thuwa po hian Gauhati High Court Aizawl bench chuan tuna independent MDC pani te chung changa thu ati tlu kang tho hian thu alo ti tu to bok ani Hualnguram People's Organization Nuea Chin Defense Force CDF mi ten rui lo chi rang an man te chuni min khan zo khothar bul khomoya haral ani heng rui lo haral ani mai hian in khom bot sai nia in khom pusi le yan zawa kai hruai hian khualian champhai sub headquarters OMA president puef larin muanale khwal zaom pusi la nun puya vice president MZA champhai district ten thu soin rui lo thanem takman tu CDF te thorim na an faka Mizoram rui lo lut tur te lo danga Mizoram rui lo do tu te nen tho ho na tha nei zel turin an so mani he huna rui lo haral tak te hi methamphetamine mum singa sanga zani kejinga cheng noi somruk pangaman heroin hong som zani som kwa pakhat cheng noi som ni pakhat chuang man le ganja keji chanwe cheng sang ni zangaman te ania avayan haral huzong hi cheng noi som riat paruk sing riat sanga ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Aizawl SP Rahul Alwalan Special Court NDNPS Act roka poisa da na se fatanga cheng noi som ni pali sing riat sang sari le som riat pali ruchuak tu ni ngerin le mi pakhat an man thu chanchin bumi te aril pu Rahul Alwala hian Aizawl District Court Special Court NDNPS Act rok ani chungchanga Special Court NDNPS Act keisiar la lampuya ne na changin thamasa zu ni thum khan FIR an dong ti soya FIR an bo zuina changin Aizawl District Court ta apa ai akala thok ve thin la rin ngeta kumsom thum tikwa si Aizawl churin le ani thule man tura thei top chu ani nuwa tun thani somni pali khan lungle ya thian te na man nania thuzo fi atan Aizawl PS an kol mek ti soi larin ke te hian zu ni khat khan kot chunga alu thu soin hak soblet le chempangin poisa dana kopza chu jai che in akar honga se chunga poisa lo om chu chiar lovin a be ka lengzat alak chu thu police afrila a poisa lak atang hian cheng noi som poruk singa sang ni le zaruk somli pariat chu MRB a account ada luta scooter le thuam no baka ruina tur dam doi lein Aizawl hotel ranga am kwal nu alung le lama azin phei ani larin heta ne tang hian a poisa ru ka tanga alei aox scooter cheng noi ni singa man le helmet puma sneakers cheng sanga man vape cheng sang li man le thom na then khat ba ka poisa fai cheng sing thum sang ruk man ania IMRB account poisa cheng noi sari sing ruk sang thum le zali som chu khoi chet thei lawa rian sak ani bok Mamit SP Pilal Thangpui Pulam Tele Mamit District MZA chuan district chunga samram ripatni thinglun le kolalian border outpost ni min khan antlo border outpost om sipai tele khotlang hruai tu te chuan thataka lo dong songin report rang ngai thla kania khotlang le ko hruai tu te nen anin kom howa ramria police outpost omna khotlang hruai tu te nen hian tho ho na thatak nuaya malak thinani thu te ta langin ramri hi rui hlo le akai noi rang lu na khan rem chang tak ani awangin khotang le police te nen tanrol angai thu soi ho wania outpost om police te po rui hlo la ka filim an ni nge angai thu soi lan ani bok thingnun border outpost a hian 4th IR battalion omin kolaliana hian 3rd battalion MAP an oma heng border outpost a te hian har sanalian tham soi tur om ri lo ani
Prime Minister Narendra Modi and voin chamada som pakhajian Akashvani kaltlangin mi puite na thu asoina hun man ki ba program mangle dona athu soi hi Mizo changa le li na zui ngalang tun tum hi hun aman voiza som pani na tur ani Prime Minister man ki bat hi Akashvani le Doordarshan AIR news website le news on air mobile app tengai thak thei anianga AIR News, DD News, PML, Information and Broadcasting Ministry YouTube channel ate live stream ani ang. In film na sang sanga cover ram sang te in el na ro pui berangai zitop zana France ko pui Paris a chantak Paris Olympics 2024 Australia chon medal la tam berin ma ala huairia. Gold medal pani le silver medal pakhat alatoa China in totin gold medal pani alatoa atheng tu ram France pathum na ni mekin gold silver le bronze medal pakhat theu alatoa India IOA metal so matanga air pistol in ka siakat na atel Manu Bakari chu medal dong thei turin final alul veto ani Chanchinthar siati top nan atlang pui Tourism Awareness Week 2024 chuni min khan Tourism Minister Pilarin Puina Hong Special Court NDNPS Act roka cheng noi somni palit chuang ro chuak tu ni nge yarin lel mi pakhatan man thu Aizawl SP Rahul Alwalan Chanchin Bumi te aril Prime Minister Narendra Modi an voin chamada som pakhat hian Akashvani kaltlanga mi puite na thu asoina hun man ki baat program amang le don Paris Olympics 2024 Australian gold medal la tam berin ma ala huai chuti zong chu Chanchinthar kan sia thei chuni